man at timanan tugayamyo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak kanimbag nga oras yu amin. Kat sapay kumataglaplapusan na bindisyon tinumtang ititunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode ang may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Mary saan napod no nagantintay drama. Ngam sakpay na makablaawa mampay da Malarin Laron kan Arlene Kasugo di Tatubaw La Union. Kan namin nga agbuy-buya kan nagdangdangag di Palengke ti Tubao La Union. Hello mat kani Maganay Lolita di ta Hong Kong kani Warlito Ibarra di ta Tarlac. Kastiman ti kunahan ni Kabsat Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki na kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsaknak tinakaro panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatan, baka agsikugak. Saan? Ni ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak ngamin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam awan maramidak. Isa sapay ko mata maawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim Mary ha. Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Orayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga orayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta, mangan tayaw ildang. Inayaba ako, ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni Jay silid na. Apay, at sangsangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na? Wen nga roda, isoan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diyak mo ano, agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan. Kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Huwag nga ro da. Hanggang talaga kasta. Anya nga ro ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary. May saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Ay, tati kasarda, uncle. Siyak tinobya nang sabalit kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wan, uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya. Ay kat ala awan mabalin mo ang kasardan. Awatem tigasat mo. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan na dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay. Tapno saan kang agsakit.
Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanyak. Tagasawatan. Angela. Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. Sige. Sika ti makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Awanan, Uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, Uncle? Basta likli kam pala abuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumutlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod Mary. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, Uncle. Maturo ka nang hila, tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wan? Ay, sige garod, love. Tado siyak. Makaturturog akon. Nabanuga ka naggapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang nagyay. Ha? Mas napula pakisama ak ti asawa. Tapno sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ay, ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan ta ti agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwen. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no, 2 taon siguro. Sana bala mabit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya? Wen,
Iso nga anong sam ti aguray, wan? Uray nak, di ka makias-asawa iti sa balay. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta urayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaer ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa eh. Baro akpay tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ya garang. Bisiyak ngamin iti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata amang mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta sanda nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngay mo ti saan nga kursunada kan ni Mary ket nagpintas? Ay armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay ket padasim latta nga armen Anyat amam. Amangan no si kagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon dato'y pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kastati ko nam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsardang akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle? May mayat-mat nga dayo ni Derek ang jay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit day ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Man-manaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, malipata madagos tinaramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, tiyada ti panunot na. Agasimot ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay. Ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan. Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love.
Kuyugak ni nanang ko mapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakindi baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, oray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang taday. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siyak No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, Wan. Urahin nak, Wan. Wan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay, Wan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyara na ka, papanawa madagos. Wan, hangkang agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya Angela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dya. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumot lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mangaklon ken ka. Mayat ko mangarod na klunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki Jay Barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, umatang taman iti motorsiklo. May mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga minja helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na.
Tapno makailiw-liwag mutan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot. Ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di ah. Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagura yun, Mary. Mabalo akton. Wan ah, makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o Mary? Sa alanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka. Kat boyfriend ko ah, uncle. Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Eh, kwa, taga sabali nga ili. Limbag ano nasingput-mutlaan. Wan ah. Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kamla ka ay. Apayan, Mere. Anjat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan ah. Masikog samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam. Takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmot la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan-an nadak, love. Nagamit ako, pare. Itunod ka na, pare. Tanay, nabarsag kan. Saan, maturog kan iti balay. Sana, pare. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo ah. Ay, umay katasit ganta. Nanay. Ay, Uje. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amadla to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle. Liblibas mo met gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahan ka anakan. Pakawanan dak, uncle. Nagbidutak. Nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala,
Awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mumot ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taiba gayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Impas ngay ko nga ron ka anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasangga sa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan anti tinang ibatsak iti anak ko kat itadakkelan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay. Ingkarik iti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan tigayem mo Mary. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.